Jing spis kongop abshu balpopti. Chapashil tohkotios palteyet makta khashlangan ungil ni pashuhin nian hapish munil ningune pe inaletishin. Sala pasok ay pasok hustag Eddie Benjamin Kokatang. Munlawong pasok ti jinga munilit kongop abshu balpopti. Yung shin khotag ngeno nino hip ang ilo set langans munlangin pasok. Ay pasokune kuyum mayik pasok spa yul palune habil tiushin. Cha pasok nino khotag ngichaltu. Yip ang ilo khone kuyum jing yek to abshu balpopti jing wes mato yek to abshu balwes jing popti halni na iya ha asti no khilo nino khet. Ya ka chayu chantu sa wetu sa Eddie jawani pasok hakinal ayas pasok Kokatang chaltu. Wasi mishin to kulung yawe nai. Chanti sustas ha kotios paltet. Sonir mak aiko hongil ni ngone tsaik nangti ainti Eddie Benjamin Lopez Castillo en dian agomik to apish yulun sha abshu balit kongo abshu bal popti yung khotag ngenino yip ang iluhone monil shikhs pachaltu maktak shawet kul nge yingune nian monilti yung halini an yiktial hone monilti kap shab il legitismon langlashi etas 2018 o 2019 había shocks ajo hone kuyumti yu chuhanik to apish yulun sha abshupal o techusti la shilo traducción e interpretación en idiomas mayas habshupal ashet kulnge popti katek to yin wes rine ya bai shong mun la yingune habil dishina había to shashkuy yu qan habil shashalti había shoktle tin kuyum yetas 2018 o 2019 había to khangni anyo tahwal yul balone habilti Timi yetih ting babanila amuni laiwang mi mak yetuano ayok yingnian kuyum yushin chkok ambe pasok tawet haiwang mi mak ok yingune kuyum ti yingune apil ti pukshin aitak tu el nahi kok mak maok yingune kuyum ti ta kaumat set ting babanil ilalung alwang mak chok saho ha ay necesidad tahil el bashilo shin huklang wang ni mak shinil done kuyum yul palune abelti kap lang wang bia wina hawang bia ish ay tahil na hiko bia shin ay bia khustah ay bedet ewan nga shinil to yul kongop shahla ti ay bedet ikinte inchewesh tisba huklinga chebal lupina usum etat qael na hiko bia shinil done kuyum ti Timi ruyih nispa amun langen une munilti tatucha ti loknino khet ya dah ninda ruyih nispa skam zat kausting babanil tato ne kuyumal howe ora ho enalil paichis paye shamiko anma ya hayune yapil covid-19 ti yushin ning shange trimabish yul trimabish shaute anma yul trimabish alash kuyum la utus wachene bia niste munil amnish elwan ying munil swatche bia kap spei evne munil yanik te bia apish yabish lu amnish te ikti yul khap shubal popti hasmun lange bia unesha shikang bia yechel yusnu stini no bia wan abish aikting west shanik te ben khap shubal popti Timi tayo no khani shanian set cha wa bil nge yipangilo set trih nispa munil yipangilo khone set langan ko sotel yipangilo ti mato ayo no khani set cha ta ai chung sala ishis ba une munil tipo khani yu chantios te bia shoks ahota ai bia chung ilni ok pasmak chochen kuino hone kuyumti rashalada to kap sha bil chis ba hone bil te ta tong is akni lashni nyo ta wale bia yu ya ip ni lashi Yushin un shapil ting babil shabashota to chiha pasba yushin tangaish ko yech mani taimak chochen skuinu singin khapshwal to chuek to khapshwal yula shwal wes hani antu khalil to te to chechma chu etunu pashepi ashin walin a febrero marzo tingan jay kat khichinok pashkuyu akamial neoshin nan shatigam speitzet shuich ni pashos pamunil yaha chumtsala pashos chik pasok Spanish monil tachaltu ak tiek ok monil jinga monil yets kongop abshu balpopti